Yo, welcome back to our crew bersama dengan geng-geng kita, DB, Rain and Abah. So malam ni guys, kita nak berborak tentang misteri ala-ala Angkor. Oh, misteri kan? Ke Sama lah tu. So guys, last week kita punya discussion dia dah bawa ke, yalah korang I think Rain ke apa ada bagi hint macam nak borak pasal kita punya short film Jamban punya experience yang behind the scenes apa benda tu semua kan. And then korang, aku rasa kau dengan DB ada experience benda-benda yang pelik-pelik lah during that time. So korang nak cerita pasal experience kita while making the short film ke apa ke? Since anak-anak kita nak borak pasal benda-benda macam ni kan. Macam mana terciptanya idea Jamban tu? Aku rasa kita start dengan situ dulu kot.